pada siang yang berbahagia ini kita akan melakukan perjalanan jauh ya. Kita akan menuju ke rumah saudara Khairuddin, Tengku Khairuddin yang ada di Pedeklep, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara ya tentunya ya. Oke, biar cepat sampai ya. Oke, ikuti saja perjalanan kita hari ini. Jangan lupa subscribe karena lurus saja. Kita tuh Miftahudin ya. Oh, ini loh. Lalu. Ini tempat. Dan besar. Ada saudara Indra. Oke. Sama Bapak Faisal Mubarak dan saya Stream Nejo hari ini. Lokasi Pedeklep Aceh Utara, Kecamatan Samudra. Sampai hampir bodoh. Yang bang lawan kan? Kata adun. Kata adun. Adun teman pada kati wah ya. Darbar. بعيد العدا من كل لقاء صار أسعى إلى سوف نرجو إلى رفاع كل بمسير العلا ومناجاة الغنى بلغوا كلنا بالنار والقلم كلنا على يسارع السلام. Kenapa abun? Abun di. Oh boleh. Oh, campur dah. Berdua setinggi sampai
10.000 selesai. سوء الختيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غصبا يا حنان يا منان يا قادم الإحسان يا قادم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قادم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بكل هذا الإنسان قبل سوء الختيان من ذنوبه وحلان خائف إنك وصفا يا حنان يا منان يا قادم الإحسان يا قادم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران سلام 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 Berada telom. Telom. Subhanallah, luar biasa ya. Pengantin Aceh, Tunku Khairuddin. Betul bang. Luar biasa. Apa yang kau jual kak? Ah, anak ada dia. Baik, nak ada dokumentasi lagi belum dah. فلا تقتلوني كزامدا لأني مريض Game dah. Dah. فلا تقتلوني كزامدا لأني مريض Nampaknya. Nak laga ala kita menyiarkan secara langsung bersama Tunku Khairuddin yang ada di Gilek-Gilek. Aja bio. Selamat ya, Bu. Selamat ya. Pele. Aku main dulu. Kayaknya Bu. Mau tidak? Mau gini Bu. Ya, dia pakai lah. Mau tidak?